Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antonio. Hak badi kong do ngarap jing sukya ke mersim. Namar kini ki jingja. Ngakuan pen ken mau ya gitu gilai teli ki ken hun. Ka baning kong ni ken hun. Ka ba pelong ya ki banja. Ka ba ni ken hun. Ka ba ki pet kai ya ke jingja. Ka balai ni ken hun. Kim tip ke kabalaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam. Jong ka VPP. Mano na preng. Nakini kilai kenhun. Hakano kabamangi. Ngihap. Langihap ak kenhun kabaningkong kaban pelong ki banja. Nangihap ak kenhun kabaan kabangi petkai ki jingja. Nangihap ak kenhun kabalai. Kabang ngimtip ke kabalaja. Mangit scam makipai ba jong constituency kabang amikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bar kaba ar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bang sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelathia keladem ngasngo baka penrem yang asimat namar kadon ke jingong baka jing sngap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang seketin jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sngap tengah sengo ban pen ken mau ka khlemat kabang arung ban pen snok na dia syaka seng VPP ngong baka no jing sengo thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka ka voice of the people party ndai halo kini ki jingja paro nganut banong nganut ban pecisa mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba un satip ya ka jing sisa baro tenrei kani ka bangile ngiwan hakmat jong phi media syapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban dalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ngidon bit thik ka jing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na kabanta syata ka thong menyalam ban pen keladur ya kari bargajai pen riu ujungi ban pen keladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandur pat syaki ki baba barchu bakham ba shushu pai ba bi ngada pacing sokya ka mensim ngamla barchu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngenrai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngena monrai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba ngenlet no ska UDP ngenlet no kongres nginomit thebut su lani ngenlet no kanota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adab ong yiki ba ka ba pipirai nganong la ban menjur barki ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngou dia ada ngamle kumta nga sngou pen ken mau tu kentin bong ba coward dies many times before death ureu khauput wada biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisa ngan pen ken mau hakipor ki sinam blalit hakita ki profesor badan borom ngadap ong iki namar kini ki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu bu yasha bat ngayai ne apa yang kata kejingele
Hapring tay je kun mga kan mau bit ya ki pai ba ki bale jit nga klem pen ket ram ki ba jit nga om nang ta ki man toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thoi ki ba chabar jo constituency ba don ka vote ki ba don ka jing it ka jinget ka jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang atia nga de mom don jaka ka kentin kawan na shendet ka boong mame lada metip yu jing sisha ban met ngap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bang ade ban wan shapi kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP em kumang ala ong yapi ba kidi ki parlok ru umdei bangin mi no na hupra ngino mi no upra namar upra ngit umdei ujong no upra udei jong ki pai ba stang de pai ba ki be ngi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kom bai pat ngaku an pen pau pi ya kani na ma su pia pra kaman siam de mat kada on pen kan mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution ndai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka ba pi pila jit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jit ke jong pi ha ka jing decide ke jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jong bakla ke jong pi ban pen baha pada ke jat pen rio Henry i Dr. Bat Scam badon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da kabor ngadon hang ni ba ngakren mata ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban pen sai Henry ngadon ke jing perkat atau kopor next day ka bai i Dr. Bat Scam da burom ila kren pop media pen sutu bakla pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution ngakwa ban kren daga basai piong bau badel bot u kham puli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing penongkam jing dongkam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyu snem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen Kenya constitution ya ke ga basui de pi ya ke ga pen biang ye pi ka biang ya ka bade ki wei kam de ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kaneka kran shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kaneka ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalong basai mga akjing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai item lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election Lanin no parti 4 juta ko. Bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar. Kadai tanah kadaw ba fimla ba pen jubab ya kata kajing kali jong apa ke ega procedure. Jong ka parti kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar. Pi persang ban hit around the bush. Ban persutu baklay pa ba. Ndai ngakuan pen pau tangan ni kawi. 4 juta ko. Ban 4 juta ko. Hei ke judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban yate songkurim ban don ke engagement
bat kiwei nrei ya ka wedding nani ka je tho pat se kiwei kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong wei niu MLA bole basta ujob tang arsin u persaman warna brio na po pentor sa po mohar o na po pentor sa po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem sa po mohar pentor kan dia ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki por balit la fi bakla ki MDC kan dia gajing sedang bat menta ma pihi bakot ya kania kajing per jemut kajing ya klum kajing penklumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem baton brom hatu fi bakla ma pina na bakla manga pat ba bishar kania ngam sim don nang ne khmat ban penkesan le dia deban penremeki hendai tampan bet yo to sembai jong kajing pensutu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hane badim ki pai ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songshit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ei ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban dia kai nginumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengido nang ni pila ban penokam yangi henry nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi panut ban be yangi napo ka party nginai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ru namar ka jingja joka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan penpau umdei mama Dr. Batskem Barden nagbaburong kum presiden umday mga balik chua sa ka media balik banit hu ikamiyeng day mapi bang simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakas ngis potrik batchua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee barhane ka singira da kirai ka bayong ni kirai ka bali ngan karshan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ku jonga ngadon bitang ka nong rim Henry ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pan pau nakaliang jong i jong pi nga trai pen piang baka ngimong ipi ba pen parma pe ni kicing bakla ngi skua ipi la ka sur jong upai ba nada ketika pure voice of the people long slur hadim jong ni ke video bang penbi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ke jesu bar ke je pa ngin kloi ban map ban klet no lada pi kloi ban ong bangila pedang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le turmur jong ka party bat ngi not ban ong ban ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko perken mau ban penpau kindiat kay ko baca dawo burom ipi ba nomor Dr. Batskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pibat hawa pi penkha hawa pi thau ka an suba pentrika mi ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong baro ki badon ba hakmat jong pi pai ba lembak media bala ka long sha kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin perskam but marsin declare
Hadu kamai la chu kiwi. La contradict daladi kum presiden barang ba juong. Baki bon ba kiba pan tiket no pra. Boleh jayu pun nong krem tang wei pat upan. Hatu kata kam di favoritism. Ngap keren ni jing sya namar nganget. Ngwaktian kong. Baka jing sisya kan penmong. Bar kanung day taman penmong. Kan pelat lun. Ngala jiri kalenti taman penmong. Ngam simla kan jing sya penmong. Ai tay ba mong kin mong. Nrai tang kawai kalong ka jing sisya nga kalong tang ka jing sisya kan pelat lut jayu how kawai de MDC jong kan not juai ngan poi sya kata ka benta ngate po pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia nrai yang nga keren ka jing sya nga kan mau ki por bang ada declare la dia bangan room sya ka sengpra la bus borok kawai kari kasi jantia Hindi nang laong pa lalo pen pudyang yang pen welcome yang pen receive yang siapa ke sengpra hendrai ke ba so thamula ka mga so baki ong pihak pan resign chua namar baka party kalong ko bakhoy nga I always believe in letter and spirit hindi ta kaktin ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice tilmar ka daw jayu yang sopan rung yung hap resign tengah la resign na mga buro may party nga res yung chigim chunga hapring maile ba ki babun ba kita ki high rank person nita ki high rank person ki kropati nga res yala dia rejayu menta sisnam ngadi ubri ubaya sya pang adi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buway na pring ki MDC ublalit na ko yung party su party but uklam resign tanah ka party resign tanah ka party uklam resign pat kum MDC don ayu ke JPR paling badal buat nongrum bad UMDC jong not chilong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalendet ngako man tip ato kani gadai kata ka nongrem blay ato kani gadai ka clean politics ato kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism ato kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ban nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bukan penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba ban ada perubahan pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kita ngi ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla pan long ka bamla pan priang batang ublay ubatep iki baro lada kalong siya kumta mapikom kipay ba pan ya ka application joy lok jonga bilada ban tap spok state election committee hang ta kan namla shu bangan ri namla shu ban thok namla thu shu ban jeler hakmat jo pi ba tiga kuar ban pensai kata ka pang juong para mana kirinsan election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata ka di mga kuwa power ko basay namar ka daw nganumi daw pra kumangalong bangan rung sa party kabanganong kuwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya kakam jong ba adal bot nong room and saya keren indradap KMDC balay piti ang keren menta balay film don por wa nomri tengen nak jibam don por kabakam koridor mata ka di keren di sup bangila balik cupat ba da kawai kasur kawai ka jemut bat kawai karai kajing keli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat ton pendong kam yang nam ta ka jementoy jongno re jongno em ngano maila ngamde urang ru politics menen ngadon khat nyu senang haka politics haka feel of politics ranga khenya ru barung politics la arpo senang la arpo senang henry ngasongo upai ba ngadon ki jingit ku baskem upai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi pinum kulmar ki jimut perkat ngabo bangkan basai son penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilenti barna jukran berbor hamana kirinsan election bangi scam menta ni song shngai menta amdi bangi don tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kapan i bergut bernget ya nong elam uban long nong elam jong ka chat benriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba
Nganong keren, siya kipat ba, na mga adap kular, na mga kipan tut, kipan mong, kipan kinyobeng, yo pay ba, blajit, yang kum MDC man syuapa, kum MLA man ta, nakabaki yailat, doon na yung sendet, belay hap na yailat. Kadon kay, kabahadu kan no kata kaba, pelong ya pipi hap ni yailat na kum MLA. Tang ban ya keren, tang ban ya selok ru, Ngampat jual bakla, bat ngam nung syahiru banyalam bakla. Namar ka politics kadika sendur, jauh blay. Kamta mo pagitip ini ka voice of the people, kadika sur jauh pai ba, kabamudru kadika sur jauh blay. Namar kadau, hasoy penkut aku apan kan mau, hani ka kindiat si. Nilai ko mo ong habas sedang juli ka video, ngapan kan mau bang ada berai kut bangan samjar. Nilai ngamla ban syapan. Namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodan lang ni kapol bar kamtam yani ka constituency artli ka bangla mikmat mensua kum MDC na 19 jaw constituency but menta kum MLA 17 not chlong constituency ki bayak ta lang bakini ki artli constituency mo khar pantor bat ka jaw mo pren unum don bala mangun persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar snong ngala keren bapai ba haga bede bani ke MDC kamtam di ke artri constituency ngan sakren tede mata dau kamtam yang ngala pensong dor hari ni ke kindiat si haga bede bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube ba per kabade ka 2 years ago arslem balalit no ki pen kala pat chaka 2 hours ago nani 2 days ago Tede halor ta kanong rim kapan klumari upay ba barki ngai ipo comments baki ong badal bot pidi khun charang kami pila kloy banya suk pila kloy banya don lang ndai pai ba ngam kwa ba manuru banya lang bakla ya pi pai ba nani mangaru dang asap jaru kalong boy dan batan bakta ka jelam bakla dia mat kadaw ngong bakini kidei ki bamdei sisa ginang don hapreng kajing sateng ban penbe ite kerum karam ndai kabol menta ka decision karai kadai haka party balor tu tinrai nakalyang jungi ni sudai bangin one part simba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya jing sama ko ampun kan mauru ya ke ga bayong bastro haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembaga YouTube lembaga social media ngamdal jik persya sa sisi ngapan pau ya gino ki candidate nakani ka constituency ka bahap lang ka mukhar pentor bat ka jiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya ya te candidate nrai nga ko ampan na ka basay banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy ki le da kumboy di bat ka mas ko ataman persya kinda de kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagawede bat kamukhar pentor kajingkali mata haba piyay na po 17 not constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga rukum mali bat pen scam kata hindi ka basuling ngo pat na po ka jiaw ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post Klamya lemba constituency kat baga constitution kong bari banyat lemba ka units lemba ki circle lemba ka constituency nging ladap ban padap kamram ka basulingo pat balay pia lendat pat klam da pentip e constituency kapta ba bangadon mga kubur representative te kawan kajing bakla pat sa liang ji basrong lapan manapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post Kami ya lembak constituency committee ngakeren kani ban syai lem ki para member baro jong 17 not constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban le persya jong party kam tam mari kapor kabaki pai ba but ndai pen kre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadaw ngayang persya tengah kuat penpau, bupai ba nuksai, ba strong, balai pisai hadu mentana dega scrutiny, anu nadep ke scrutiny, bafi apply arteli ke tiket. Bila man apply, bro, live tuli,
ki constituency ka constitution ka siya nilai tamba pinyo opat tangkaway ka constituency nimdal jikang kata nilai ka basuling opat kalong balay pihaban ya dandan balay hapan buri kani nga maong bagay ka policy jong ka party kani nga kren siya ibig bagay ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabalay ka jinyasala Salidat nang aku memilih jong konstituensi 17 not. Tengah kuat pensyai ita, aku aruban keren, ya kawai kebenta, habang keren, ya ini kejing syai. Habang keren, ya ni kebenta, ban ai kejing syai supai pa. Ban keren ni kejing sisa, ku mangalong yapi, ngila pelong ila dia ku musembay, ubarayak, mut ngila kendu ila dia. Kamu mut, larang ada bandu ya ketiket, naga party, Lani lakadai, bopay ba unumon syu, lani umsanya asyu yang ah. Hakipor kisi barangwan, compare. Henry ke jingsisha, kanongrin, kadai banyan, barkadi banong kabaskan. Dia markadaw, ngakuat penpawi pi, banganum kompromis. Yaki ibaro tanah kadaw jong tiket, tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong Wembley, lani mentah, lani kipor kibansawan. Barkabakut aku akan kenal tangan ni kowe. Wala pring ni kecil piar jembut yang kelam kha mangan syet kala. Ban ngam judani ru ban hikai nak yang kesam ban syet kala. Henry kalong tang di kowe. Manga bat ka yang kesam. Ngenai kecil kersan bapura. Yo pra nak ni ka konstituensi. Hari ke MDC. Henry ka bakwa ban keren syai kedar. Ngam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai Habi simet. Namat kadaw nga ong yepi tang ni kowe. Kung ukpa jo ka konstituensi. Pilang don kapor. Duay. Puson. Bat bishar. Bat habakado. Pinsala ban sim. Yakaray. Tang kata. Kabang kuwa man kentuy. Pay ba? Namar nakaliang jo nga kung mga penpaw. Banganong kuwa. Ban sim banta ba ni konstituensi. O bat kani ka MDC. Kung mga penpaw po ka CC, kung mga penpaw po ka media, kipor balik, namar ka jingle, sideline, jong ka party, yang aku memilih, namar ka daw, nga kuat penpaw, ba nga kuat penlong, ya kata ka jing sisa, baka nong rin, kabanyeng scam, baki nong ilam jong ka party, kiday ban realize, ya ka jing bakla, maka di ka mdita ka mistake, kaday ka blunder mistake, jong ka party, baru kawin, kulis ko.